Lekemen ki pat riunget kabalang Catholic ke Jowai Diocese ya kesngi burom KBB Diocese Jowai ha parish cleariat. Haka artarik la sedang ya kesngi burom Jowai Diocese haka babon ki parish ki balawan banshim benta haka ni kesngi nadu ki hep ki barit ber ki khon samla haka bala penlong ya ki jinga ko pair kum ki Bible quiz ber ki dancing competition haka bala shim benta lang ki khon samla ber ki hep barit jongga parish. Haka lai tarik la penlong ya kamas bekut haka ba Reverend Father Ferdinand Dekar ibala jid kumi Bishop ke Jowai Diocese ila long iling do kongsan haka te kasngi haka jinga don lang jing Reverend Father Yohanes Warpakma parish priest ka cleariat parish Reverend Father Martin Shilla Father Manbaha Pakem ibade spiritual director ka seng samla bat ki babun kiling do ki sister ki brodar ki MLA ki bayron lang haka te kasngi Hadin kamas bakhod ladon ka jing ais ngobha yagi parish ki bajob haki jinga ko ba pher haka te kasngi Barka parish bayo ra nam jong mata usnam hajar pulai hakani kasngi burom KBB Diocese Jowai kadeka parish nongba.
Lai Rika yang ciwet semua. Tapi yang ciwet yang Nabi, tenang. Awak Nabi baris nambah, semua awak cemat, baris nambah dua cimi request. Ini dihun lamari, bagi dihun lamari, semua awak jeram. Tapi yang menang aku sejumlah. Tak ketiga cik benda kata bahasa memang dikong tak kuduk-kuduk ha. Tak ada tiada rupa ini. Tak semua kibaya nentong dengan Paris tu. Paris yang kibaya nentong. Aha. Kibaya nentong tak ke Paris asnya. Tak semua lagi Paris asnya sini. Bakwa sudah berkok dan bertanya ini baik macam presiden dan asisten dengan presiden joki dengan khadir dengan presiden joki sejuk khadir presiden dengan presiden joki sekretari semawan mat tapi ada bertanya jual posisi tak tidak ada bertanya joki tak cuma orang tadi tidak lah dia. Tetapi sisi ini benda yang kita orang. Kewiran tuan war dan pembina hadir di pendiara yang lama. Orang yang item guna cimbat tapi ini kepada penam kudale ini nurut cisni. Ke Paris kawaya wale ke yo ke cheese pa pon kate to ke Paris umkiang Paris umkiang mampalang sa mahawan jikma yan chua itu yan chua sarna menawan lang oro ke sami sondur lang aciru to kuma arwan ke Paris ko yung aryo ki chispa so paupan. Katito ke Paris. Ke Paris lat rumbay. Ngayon Paris na rumbay so pawan sikmat. At ke Paris ko man champion ha uni usnem arjar arpuli yo chispa kundi paupan. Katito ke Paris. Ke Paris nambah. Pasal lagi. Sekarang pelang Paris nambah wan sukma. Islam yang aku beli. Tapi macam takti Paris sekian. Aku beli.